Design Studio Sarajevo, Studio Urbanog Designa Sarajevo. This space became like the official architecture and urban design platform here for Sarajevo, together with the Days of Architecture team, which is organizing many events here. But we have this space as part of the Urban Transformation Project Sarajevo, which is a project together with the Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, Planning Institute, together with the University of Sarajevo, where you are coming from the Architecture Faculty, together with Senka, and the Swiss University ETH. And the goal of this project is that we are working together on the new urban plan for the canton of Sarajevo, so one of the most important documents, and we of course want to do the best urban plan possible for the city, for the citizens, for you, for everybody living here in Sarajevo, for the climate, etc. So that's why for us it was so important to have all those discussions also with the young generation, the students. We had the public hearings, we had a whole tour through all the municipalities, all the 9 municipalities, presenting the urban plan and inviting people to join with their ideas, with their proposal. We had the central public hearing here in the Dom Mladi in Skedeja Center, and we had also our, maybe you saw it, we had our Mobilni Studio. It's a sort of mobile, orange mobile vehicle, research vehicle. With this vehicle, we are collecting data on climate, for example, on wind, on air quality, but we are also using it to go to the hillside settlement, to talk to people on the ground, on the street, to really include as much people as possible in the process of designing and drafting this urban plan. So today we have the great pleasure to have you here as the local experts, the young generation of future architects and planners. So this is a very, very important moment for you, for the city, to be part of this process and to contribute your ideas, your visions, your thoughts, and Senka shared you working already on interesting proposals. So later on we will open the floor that you can share what you have in mind, what you are thinking about for Sarajevo. But before that we have a short presentation by Edin Ljeljić and Vedat Teskić from the Cantonal Planning Institute. We have prepared some slides just to show you what the urban plan is right now, and you also see the printed version over here, no? This zoning plan, no? This plan of infrastructure projects, of green areas, of public infrastructure. But we first hear a little bit from the experts from the Planning Institute, and then we open the floor and we can have questions, we can have discussions, and I will a little bit moderate the day today. But that would be the plan for today. Skraćamo malo, nećemo baš opširno u sat vremena, koncipiranje novog urbanističkog plana, i to je satkano u jednu šematsku viziju, i drugi dio u kojem imamo vizije. Dakle, glavno nam je polazište da imamo vizije urbanističkog plana, šta smo mi tu htjeli da usmjerimo plan. U suštini se on sastoji od osnovnog sistema, kao što su sistem centara, sistem zelenila, prijevoza, zatim urbanih pravila i ostalih tijela segmenta, čist zrak, plava, longitudinalna, to jest minjatska, upravljanje otpadom i dijelom distribucija privredi. Ovo nam je obuhvat, ne znam koliko ste imali priliku do sada vidjeti obuhvat plana. On se prostire od istoka, to jest Bembaše i Banu Zakon i Velo Bosne i Rakovce. Dakle, prema Hadžića tu imamo još, sam zaboravio spomenuti, da je u okviru ovoga rađeno su još tri dijela, dakle, odnosno 4, urbanistički plan Sarajeva, urbanistički plan Hadžić i Ilijaš i Trnova koji se ne vidi na ovoj karti. Ovo je, dakle, preuzimanje, ovo nam je stari plan iz 86. i iz njega smo već preuzeli kao obavezu preuzimanja osnovnih nekih razvojnih komponenata koji su se tada pojavljivali. Između ostalo, to je longitudinalni pravac koji se prostire istok-zapad, zatim imamo jedan dio koji se prostire
prema istočnom Sarajevu i zapadni ulaz u grad Sarajevo. Između ostalog, u međuvremenu se već desile određene tranzicije, to jest proglasio se jedan dio već transformisao u zonu daljeg razvoja, kao što su Riverina i glavni dio prema Buzima. Dakle, pored tih polazišta osnovnih imamo još i kartu konflikata, to jeste detekcija zapravo stanja nekog prostora, šta se nalazi, na koji način se prostor već aktivirao, uzurpirao kroz određene građevinske zahvate. Dakle, imamo tu identifikovano već zemljište koje je bilo ranije identifikovano kroz UP za buduću gradnju koje nije izgrađen i imamo tako koje je uzurpirano zemljište gradnjom mimo urbanističkog plana. To su ove crvene zone koje smo na neki način implementirali u ova osnovna polazišta. Ovo je naš drug Michael ubacio neki video, čisto da pregledno imate osjećaj da se to radi o ovom potezu. I zapravo ovo nam je ujedno i projekat koji se naslanja na UP, to jest digitalni blizanac koji ima u sebi dosta modeliranja i kreiranja softverskog, da kažem, rješenja koji će nam omogućiti da kreiramo scenarije kod planiranja. Dakle, da li je to saobraćaj ili demografija, dakle, oni nam, ajde kažemo, pomažu tu pored ovih novih alata tehnoloških. Ovo je čisto jedna kratka bila samo simulacija saobraćaja, možda ste mogli vidjeti tu lete nam automobil kao svemirski brodovi u suštini. Ovo je taj šematski prikaz vizije, dakle, to jest jedinica je urbanizacija u longitudinalnog dijela pravca u kojem se sve pomjera dijelom prema zapadnom, dakle, to je prvenstveno od 6. do 12. transverzale već se pojavljava industrijska zona, se na neki način izbacuje i transformiše u mješovite zone. Drugi je razvojni pravac, to je ulaz sa koridora 5C, dakle ulaz sami u grad kao jedna posebna vizura i razvojna osobina budućeg gradskog centra. Uvezivanje sa sjevernog dijela Padina, to jeste zelena transverzala, koja na neki način povezuje sve zelene površine. Dakle, tu se formira jedan novi gradski park u novom gradskom centru. Penje se gore prema Žuču, dakle, jednoj velikoj parkovskoj površini koja je trenutno jako teško dostupna saobraćajno i komunikacijski. Ide dalje prema Humu i Sedreniku. Dakle, pokušali smo to sa naziv je zelena longitudinala jer povezuje zelene površine. I na neki način pravi distinkciju vamo između ovih novih, odnosno i centara djelomično koji su postavljeni na tim padinama, kako bi ljudi mogli imati neki sadržaja osim samog stanovanja, jer to je znate dio koji je izgrađen poprilično bez nekih, ajde da kažemo, pravih planova, stihijski se razvijao, a u suštini ima neku osnovu za dalji razvoj. Četvrti dio jeste radijalni pravci, dakle to jest otvaranje 6. transverzale između Uma i Žuči. Dakle, ona je jedan lijevak ulaza u grad sa sjeverne strane, to jest od Pogošće. Dakle, ulazimo u grad, dakle, bukvalno na sredini, što predstavlja rasterećenje na neki način ove istočne i zapadne, da kažemo, možemo reći konekcije, to je sa prve transverzale. Problem je glavni uvijek u rješavanju, planiranja, rješavanju imovinsko-pravnih stvari, tako da uvijek je tu privatno, znate sad kako već teško ide sa prvom transverzalom. 6. transverzala je vrlo realno ostvariva jer ima vrlo dobre, da kažemo, imovinsko-pravne aspekte. Pojavljivanje jednog je još saobraćajne konekcije na 4. transverzali, ali to ćemo kasnije malo skočiti. Što imamo još? Mislim da sam to spomenuo, saobraćajni prsten oko Huma, to je formiranje dva saobraćajna prstena, jedan je dakle, oko Huma, to je u suštini željeznički saobraćaj, i jedan vamo oko novog gradskog centra. Ćemo i to kasnije.
Dakle, sad ćemo u suštini krenuti sa sistemom centara. On je identifikovan kao postojeći gdje vidimo da se u suštini ta mreža je fokusirana i skoncentrisana uvijek na ovaj glavni gradski centar, to je gdje smo mi sad uvijek trenutno. Marine Dvor se jako mnogo javnih, društvenih i ostalih namjena i gravitira sve u ovom ovdje dijelu, znate, po tim gužvama koji su uvijek pojavljuju iz takvih saobraćaja sa zapada prema istoku. U suštini sve gravitira ovom dijelu i distribucija stanovništva drugačija. Na ovom dijelu između dvije opštine Stari grad i centar, to je nekih 120.000 stanovnika, dok je vamo prema opštini Novi grad, Novo Sarajevo, odnosno Iliđi, 280.000. Postavlja se osnovno pitanje kako rasteretiti tu mrežu centara, napraviti da je to i svima i dostupno u suštini sa nekim osnovnim konceptom 15-minutnog rada, gdje možete i pristupiti i zelenim površinama i sportu, rekreaciji i tako dalje. To je bio naš prijedlog, tu nam je profesorica i Vlasta pomogla kod identifikacije tih centara, jer je ona najviše istraživala od toga. Dakle, i ranije je bio taj formiran jedan gradski centar koji ima možda drugi nivo, ali on je u suštini bio na stupu, što je trenutno lokalitet, kada kažemo, poznat Tigrad naselja, s tim da je taj prostor poveden i mi smo morali iznaći novi prostor kako bi rasteretili tu mrežu. Dakle, vidite već da je ovdje drugačija koncepcija rasporeda i stanovnika i glavnih nivoa. Dakle, sistem centara ima nekoliko nivoa koji se pozicioniraju u prostor, od glavnog gradskog centra, sekundarnog centra koji je formiran dijelom već na otoci, regionalskih centara koji se pojavljuju Iliđi, Novi grad, Topinje i tako dalje prema centru, i onda imate lokalne centre i centre mjesnih zajednica. Postavljam da ćete tu možda i na fakultetu ako niste učili još savladati. Dakle, to je taj policentrični, da kažemo, raspored. Ovo je taj jedan prijedlog, način koncipiranja novog gradskog centra, gdje bi se moglo formirati nekako prostor od 70 hektara novi gradski centar sa različitim sadržajima. Tu postoji i dodatna infrastruktura u kontekstu saobraćaja, gdje uvodimo tramvaj u taj prostor. Dakle, jednostavno ga obogaćujemo i podižemo na jedan malo veći nivo sa više sadržajem poslovanja, a malo manje stanovanja. To je sadržano kroz ove naredne priloge. Dakle, ovo su policentrični razvoj, da kažem, prate i te mišovite zone, dakle, sa nekim različitim omjerima. Ono što je bitno naglasiti jeste da su ti centri uvijek dostupni, tako da imate jedan nivo dostupan uvijek sa različitim. Te mišovite zone su identifikovane, dakle, one imaju dvije, da kažem, grupe, to jest jedna je sa dominantnim poslovanjem, preko 60 do 60%, i ova druga u kojoj imate dominantnije stanovanje, šta se nekako poslovanje stanovanje. Dakle, uvijek je taj odnos malo drugačiji, zato su različite dvije te zone. I naravno period, potez od 6. do 12. transverzale, koji je trenutno jedan prostor, da kažemo, malo neuređen, malo prije spominjem kolega, nekonsolidiran, tako da je u suštini u razvojnom nekom pravcu on svakako planiran za neki vid transformacije, kad govorimo o urbanoj transformaciji, to možemo spomenuti. To su samo mješovite zone. Ovo je recimo volumenski prikaz demografije, dakle ovo je postojeća struktura nekim volumenom naseljenosti, pustini naseljenosti po hektaru. Dakle, malo smo promijenili, odnosno uzeli smo neki novi način izrade i procesuiranja samog demografije, gdje smo to podijelili na hektare da bi lakše analize. Dakle, većinom se bazira analiza na stvarnim podacima od Zavoda za statistiku iz popisa 2013. I naravno, tu smo imali neke uporedne analize koje su nam radili sa ETH, dakle oni su slični način modeliranja rada demografskog s aspekta jednostavno prostora. Dakle, projekcija se uvijek daje na, dakle, demografska projekcija uzima neke određene podatke, ali mi smo ovdje radili jednu
da kažem, prostornu analizu demografije gdje možemo identifikovati buduće lokalitete gdje mogu ljudi popunjavati i stanovati, dakle već usmjeravamo ovdje planiranje. I šta želimo jeste da imamo jedan ravnomjeran balans stanovnika. Već znamo koliki su gustine naseljenosti za različite zone, da li individualna, mješovito stanovanje, kolektivno i tako dalje. To je ta jedna, da kažem, analiza scenarija. Dakle, rađene su dvije analize, naš kolega OTH Marko, koji je imao dva različita scenarija u suštini kada bi ljudi sami odlučivali i kada bi usmjeravali planiranje kroz na ovaj način koliko se primjenjuju planski dokumenti. Dostupnost parkovskim površinama se bazira na raznolikosti kvaliteta parkovskih površina. Dakle, ono što smo malo prije spomenuli da imate park Žuč, jednu ogromnu površinu, tako imamo i na neki način dodavanja nekih linijskih i manjih džetnih parkovskih površina u određenim lokalitetima. Naravno, to treba da bude uvijek i ravnomjerno sa ovim sistemom centara, dakle nešto što ćete svakodnevno posjećivati, ne treba vam neka ogromna površina, zato ćete ići na Žuč, a za ove manje parkovske površine koje su do nekih hektara, dakle one se mogu uvijek locirati u prostor i naravno mi smo iznašli lokalitete koje su raspoređene u ovu neku našu matricu. Dakle, tu stoji koliko je otprilike to naselsko zelenilo, ali sve to možemo mi nacrtati, ukoliko se ono ne uređuje kao što treba, ne stavi sadnice i tako dalje, ne uređuje u nekom menadžerskom smislu, onda džaba mi tu krećimo, što kaže ljudi, džaba smo krećemo, nema niti. Ovdje je karakteristično isto tako što smo povezali sa biciklističkim stazama, dakle pokrenuti su prije nekih 10 godina projekti uređenja, odnosno trasiranja biciklističkih staza. Mislim da oni imaju svoj, već su označili jedan pečat, ljudi su se naravno počeli više koristiti bicikla i poslije korone i romobili i tako dalje, ali opet mislim da ta mreža se može jako dobro vezati i sa ovim planinskim dijelom, tako da formirate nekoliko prstenova, na kraju krajeva jedan čitav krug koji izlazi i Žuč, i Sedrenik, i Novi gradski centar na zapadu smješten. Dakle, ovo je parkovski park šume identifikovani prostor. Dakle, one naravno zaslužuju neku posebnu pažnju, ali u suštini one se preklapaju sa ovom našom matricom gdje imamo ove veće malo parkove, Bendošu, Detanin, Žuč, Bosni i tako dalje. One su isto tako tretirane kroz ove šeme. Za sport i rekreaciju su drugačije površine koje nude određeni vid, ajde da kažemo, drugačije aktivnosti. I one su identifikovane nekim manjim obimom, dakle manjim je područje koje zahtijevaju u prostoru, ali one imaju određene kategorije, dakle nekih 3 do 4 kategorije u kojim se i na sportsko-rekreativnim površinama morate nešto napraviti, neki objekat, nešto koji će služiti svojoj svrsi. Dakle, one su svakako uvezane u ovaj čitav koncept urbanih zelenih površina. Ovo je sad saobraćaj koji je jako bitan. Pokušali smo tu dati različite vidove saobraćaja, javnog i gradskog saobraćaja, od buseva, trolejbusa, lakošinskih i dakle jednostavno je bitno smanjiti, da kažemo, glavnu sliku kojom imate gužvu u saobraćaju kontinuirano u čitavom gradu, ali to naravno ne možemo realizovati, odnosno ne možemo obezbijediti bez realizacije tih ključnih gradskih cesta. Dakle, ovo izgleda u suštini osnovna neka matrica. Ne znam koliko vam je poznato, to je glavni koridor 5C koji se nalazi sa sjeverne strane i južne strane, ova konekcija prema Beogradu. To je jedna, da kažemo,
konceptualnom smislu samo trasa. Što se tiče ulaza, pokušali smo tu ući sa koridora i povezati dakle, ovaj novi gradski centar, dakle u tim rasteru, osnovnom rasteru koji imamo od prvi, ne znam koliko znate, dakle svaki 500 metara su postavljene transverzale, dakle od nulte prve koja se nalazi na gdje nam je željeznička stanica, i tako dalje. Šesta nam je tu na sredini i upravo to što sam malo prije spomenuo, povezivanje sa dijelom Mogošće ili sjevernim izlazom prema sjeveru, koridor 5C. Dakle, taj dio je posebno interesantan jer se pojavila i ideja o povezivanju žičarom. Dakle, postojala je tu ideja da se povežemo i sa jedne i sa druge strane prema brdu Kum i prema Žuču kao način približavanja malo tim zelenim površinama. Što se tiče ovog gradskog dijela, tu je sa 12. transverzale postoji jedan odvajak koji se, odnosno sa 13. koji može ući i opskrbiti ovo čitavo poteze i povezati na koridor 5C. Dakle, u suštini je najveći fokus stavljen na 6. i na 12. odnosno 13. transverzalu gdje uvodimo novi saobraćaj oko dijela Vojvodine i Sartavci. To je jedan potez koji se nalazi ovdje u smislu njihovog razvoja. Tu je sad osnovna mreža gradskog saobraćaja. Ovdje je izolovano samo tramvaj. Dakle, znate da je sada tramvajska mreža samo u pravcu ove longitudinale i sad se radi tramvaj do Krasnice. Tu je jedan povezan prema Šipu, dakle jedan koridor. Ono što je bitno za Krasnicu jeste da imamo mogućnost spajanja, potencijalno spajanja sa planinom, dakle, prema imamo jedna žičara koja bi mogla se spojiti sa dijelom Krasnicom, tako da mi često spominjemo da se može sa skijama iz grada ići na skijanje. Drugi je potez povezivanja tramvaja sa ovim novim gradskim centrom, dakle, tako da imamo jedan vid javnog saobraćaja uveden u taj novi gradski centar. Ovo je u suštini trolejbuski saobraćaj, dakle trolejbuski saobraćaj je, ovdje smo zaboravili jedan odvajak za aerodrom, dakle kao što znate jako loša povezanost aerodroma odnosno aerodroma kao u vidu javnog prijevoza sa čitavim gradom, tako da ovo bi bio jedna moguća poveznica tramvaja preko Dobrinje, ulaz kroz Dobrinje i dođete na tramvaj, idete bilo gdje u svijetu. Trolejbus je isto tako je proširena ta određena mreža, dakle postoja je već jedna komunikacija prema Bogošći od ranije, ona se sad isto aktualizirala i bitna nam je ovdje poveznica trolejbusa sa ovim ovdje potezom Ahatović i Dogošević koji ima određeni jako veliki, koliki je broj stanovnika prilike između dva? 20.000 dana Ahatović i bolji Dogošević. 20.000 ovaj lokalitet Dogošević. Tako. Dakle, povezali smo i tim javnim prijevozom sa trolejbusom i vamo smo doveli isto tako trolejbus do poteza Zavrđe, gdje se može okrenuti i vratiti ovom sjevernom longitudinalom. Bitno je napomenuti da je ta longitudinala sjeverna i južna koja nije realizovana zapravo stvara donekle i probleme trenutno u rješavanju dužnih u saobraćaju. Koji itekako može se razviti u jednom dobrom smislu. Isto tako drugi krug koji se pojavljuje oko tog novog gradskog centra uvezuje glavni dio jednog novog gradskog parka, dakle oko čitavog ovog dijela poteza Rajlovac, Ahatović, potez i tako dalje. Dakle, tangira ovaj dio prijeđe. Ovo su samo kratke intervencije, šta bi se to sve moralo raditi prilikom implementacije, odnosno realizacije ovog saobraćaja, od ovih univerzalnih
tunela koji prolaze isto tako prema na ovoj 6. transverzali prema istočnom Sarajevu. Dakle, kolege su već analizirale na neki način te karakteristične intervencije. Dakle, i ovdje je urađena ta simulacija saobraćajna koju nam je pripremio Michael sa ETH. Jesam ja sporio, trebalo malo brzati, ali tako? Dakle, ovo su kolege sa ETH, tu nam pomažu tu kreiranju scenarija gdje će oni u narednoj fazi, dakle, već su dobili na neki način zadatak da ubaci ovaj novi planirani saobraćaj, da vidimo kako će to funkcionisati, da li postoji određenih nekih saobraćajnih pravaca gdje će se moći poboljšati sigurno kompletna infrastruktura, a i naravno mi ćemo u mogućnosti moći se igrati sa ovim da jednostavno jednu cestu izbacujete ili uključujete da vidite na koji način se stvaraju. Dobro. Ovo su urbana tabla, dakle ovo je nešto što nije baš ovdje dobro prikazano, ali nema veze. Uglavnom se radi o omjeru površine zemljišta i urbani, odnosno kao koeficijent izgrađenosti koji smo možda čuli, dakle koji je bitan u prostoru. Dakle, to je čisto samo jedna struktura parametara koja je realizovana. Kad imate određene parametre definisane, možete onda kreirati jako dobro raspored u prostoru sa nekim naglašenim da kažem, volumenima na samoj parceli, dakle imate veličinu parcele i kroz koeficijent možete proračunati taj volumen na samoj parceli. Dakle, to su nam jedan od najbitnijih parametara u urbanizmu, pored ostale distance i tako dalje. Taj parametar se gleda na cijelom regulacionom planu i on zbir definiše jedno, ali pojedinačna parcela uvijek je specifična za određenu vrstu namjene u prostoru. Dobro, ovo je čist zrak, to znate već prilike imamo da je zrak zagađen, da su evidentirani ložišta, tako da znamo gdje se to najviše u prostoru zagađuje, kroz korištenje loših energenata. Ovo su površine fasade koje su isto tako kroz koeficijent identifikovani da na neki način površine fasada utiču na ne samo dakle, njihova kompletna struktura, a u suštini je to u najvećem omjeru, dakle, površina fasada na strujanje zraka. Dakle, to je studija gdje, da kažem, rađena, ali ona je uzimala samo određeni jedan koridor u kotlini i nije potrudila se da uhvati čitav kotlinu kao koridor za koji mi zagovaramo. Ovo su neke ideje oko aktiviranja rijeke Miljacke, dakle čista rijeke Miljacke postoje neki projekat u kojem bi se moglo separatnim sistemom riješiti zagađenost Miljacke i naravno približiti malo kroz prijeseke ljudi da mogu što više koristiti samu rijeku. Dostupnost vode, to je da svaka naselja imaju pitku vodu i dostupnu, dakle to je samo tehničko rješenje. Ovo je otpad, dakle otpad koji je, otpad nije smeće, što je rekla kolegica naša. Dakle, za otpad je jednostavno potrebno uspostaviti jedan regionalni centar za upravljanje otpadom koji je planiran kao takav na prostoru same deponije gdje bi se recikliralo i vraćalo opet upotrebu, a prikupljanje je jedan drugi način gdje postoji različite reciklažnih dvorišta, zoni linijskog sistema i tako dalje. Ovo je distribucija samo privrede, dakle poprilično je ona, da kažemo, fokusirana na zapadne zone, na rubnim dijelovima lokalnog UP-a. Tu su većinom identifikovane ove mineralne
termomineralne vode, kao što smo u Bosni, koji predstavljaju određeni kapacitet. Naravno, tu je potrebno izvršiti povratno istraživanje i tu postoji na neki način mogućnost formiranja nekih vjetroelektrana. Ovo je u suštini zbirni naslov sintezna karta namjene zemljišta, namjene površina, gdje se definišu lokaliteti pojedinačno na karti, koja je njegova. To je što smo spomenuli od stanovanja, individualno, kolektivno, privrede, pa čak i dijelom poljoprivrede, javnih zelenih površina, ali u suštini je to jedna finalna mapa urbanističkog plana. Ovdje nam je Majko još nešto ubacio. Dobro, ovo je snimak sa dronom, Lidar 1. Ovo je snimak sa dronom gdje su se prikupili određene informacije sa terena, morfologija, tako da. Dakle, koristili se raznorazne tehnike i ovdje su učestvovali na ovim projektima, isto tako studenti su davali određena svoje rješenja, prezentacije, ne znam da li ste imali priliku već vidjeti nešto ranije, ali bilo je zanimljivih koncepta u samom detalju. Dakle, na 6. transverzali objekti Minecke. Ovo su obavljene javne tribine po opštinama. Studio mobil je Majka vozio lično, tako da je prezentovao javnosti, a mi smo trenutno Ovo je i sintezna karta Hadžića. Nesti princip je obrađena, tako ono što sam na početku spomenuo. Ima tu još Ilijaš, ako neko iz Ilijaša može identifikovati svoje kvalitete. I ako neko iz Trnova. Eto, to je to. Thank you very much. Yes. Thank you very much for the presentation. You see, it's covering many topics, no? And I think particularly what I thought was very interesting, and we had this discussion yesterday here during the New European Bauhaus event yesterday, was this importance also of water, what Bernard mentioned about how do you use the water infrastructure, water fountains, for example, that this was in the Mahala very traditional, but in the new city this is missing a little bit, no? And there was a project proposal, how can we bring in again, for example, water fountains also into the new areas, into the new cities. So water is important, green areas is important. But now we would like to open also if there are some questions, maybe you say, hey, well, I didn't understand this, what do you want to do about that part? What is about the roads, what is about public transport? Is there a topic where you would say, oh, this is very, very important for me, I want to know more? Is there something you would like to discuss? I see you started making some notes. Do you have some do you have something which is burning on your heart, which you would like to discuss with the experts from the Planning Institute? Or Yasmin has some. Maybe we can start with. For me, it was very interesting with public transport. Yeah. And possibility to connect the mountains. That is something that we don't have the opportunity to do right now. But maybe in the next phase we will be able to go to the Lima to be like some public transport. And also with cable cars, tools and things like that. But it's for all of us, it is something that is maybe it's good starting points to discuss about it. About our problems in transport, in parkings, for example. We use more public infrastructures and things like that. Yeah, I think Yasmin is mentioning an important topic, but what is very important is that it's integrated. Now we call it like integrated. That, for example, the tram like to Krasnica, over the drive,
there, and then there's a cable car to go up, for example, to the mountain. Huh? So not that you need to go there by car, and then where do you leave the car again, and then you need to go by cable car. Also, but how do you also connect those existing infrastructure with new infrastructure? No? And also about cable car. Maybe, I don't know, where you're living in the city would be also interesting to know. Maybe someone lives in the hillside settlements. What we say, what could be interesting is a cable car not only as a touristic recreation, but also as a public transport. So that people living in the hillside settlements can come down to the city with their cable car and then continue with the tram. But not only to go up on the hills and as a touristic, but to have two sort of means of transportation. And I think that's very important that you connect with existing and new. Also, when it comes to pollution, I think that it couldn't help with the benefits because people use less cars and, for example, I live in Ilja, so it would be that. Or actually, I live in the Sokolowicz colony, so it's like if the tram couldn't go there, it would be much more practical. So I think it's a really great idea, and especially the connection with the mountains. It will be great. So, how do you come to the university? Usually, I come with my parents with the car. You share? Yeah. So yeah, I think that would be much to have much more the public transport, to have it more distributed in all these areas. No, of course, it's very important. But I think you mentioned also an interesting aspect is to share those individually with their own car, but we could also decide like what you do. Oh, why don't we meet and we go together 5 people, 4 people in a car, and then we go back. So I think sharing could also be interesting, because of course the tram, it takes some time. And also bike. We also bike. It's green, like, how is it called, like green, longitudinal. yeah, that connects a bunch of different parts. That means that I think that's really cool. So to make the green longitudinal as also as bike lane, the bike is longitudinal. Okay, that is very good. But do you bike also? You using the biking to come to the city or what do you do? Me personally, sometimes, but it's more like, there's so much That's nice. We did competition for it was Siemens organized because they support also public transportation, and they organized with the city of Sarajevo a competition like create the future city, like something like that, future of the city. And we did also at that time proposal, it was in 2012, to make like a speedy tram that goes along the river of Miljacka, like to make a, like somehow the track will go where the Miljacka river goes, and to eliminate this tram where it is exactly now, and also to connect more cable cars with the hill settlements. So it was our proposal, and we did like a very nice video with drawing, and at that time the mayor was Mr. Beckman, who unfortunately died, and we got first award as students and faculty. Faculty got award to buy some equipment, like 2,000 km, and students with mentor, with me, we got a trip to Vienna, to the Siemens headquarters, which is the building that produces zero energy. At that time it was like, it was some kind of amazing to have this kind of building. It was 12 years ago. And at that time in the headquarters of Siemens, the transport in between the buildings that they have was with this, not tramobile, but with this just one, how do you call that?
there is one circle, and you stand on it, and you have to take a balance and you drive. Yes, I know. You know that kind of, and you know the people there in the, you know, like you come to work by the train to Siemens, and then within the complex you are with this kind of, you know, transportation system. And also it was interesting to see the building, how it is produced with like, they accumulate somehow the energy within the building, so how the effect of the staklena bašta, how you call that, you know, they have like some kind of interior atrium, and they accumulate there the energy to heat somehow the rest of the offices that are looking towards that atrium. And it was like amazing how they solved some kind of energy problem. But more amazing was that students at that time proposed also this kind of very quick road. But my question is, would it be maybe possible, what we also see or had the possibility to see yesterday or today even on our Instagram or Facebook, a proposal by a studio in Sarajevo, AHA KNAP. They did some kind of simulation of a possibility to put the tram underground, like to have a metro. Would it be an option for Sarajevo? I mean, I know that it would cost a lot, but would it be an investment that would be like worth to, you know, live for, or to fight for, or to, I don't know. Yeah, please. Then it goes like really transfer down. Yeah. Turn. And this Sarajevo one would be maybe very easy, you know, like one line, maybe some other additional, but I don't know if that would be a possibility. I mean, yeah, would it be too big investment, or what do you think? I mean, with your analysis of the traffic, which is amazing. Yeah, I think from our side it would be, this is great idea, no? Because then you sort of don't have this border anymore of the tram and so on. I think it's interesting, but what could be also good is to expand also more the public transport, no? Definitely, yeah. I think you would need also to because what you would do with the tunnel is you would use the existing and just put it underground. Yeah. From a sort of perspective of that more people can use the tram, it would not, of course, maybe it depends if you have maybe more frequent trams also, that helps, no more frequency, I think, to add more and more traffic, but also to expand, I think, to expand the public transport would be very, very important, no? Either with cable cars, with trolley buses, with also bike lanes, you know, to connect more. So maybe not to complicate more, to put maybe first to expand and then to then see. To that would be, because for the moment not the public transport is not reaching, like you say, no? That you have to go still to the tram very far. The other day we met in Obi and I took the tram to go to Ilija, and then I walked for 15 minutes to Obi. For me it was a good experience, you know, to understand how you reach. But imagine the tram also, that it doesn't need to be especially a tram, no? But I think Now you can see something. now we bought these new chairs, that's why we went to these are new Obi. chairs. Cool. Can I ask? And we use public transport. But yeah, just to conclude, I think parking places that could be then also maybe underground, I don't know. Yeah, I think the issue about underground, especially what we learned in Sarajevo, that because of you have this high water, I know. the level of water is very high. Adnan, Professor Parsi's library, which he's building, I think the water is already 3 or 4 meters. It's so very the high. construction of underground is very, very expensive, and what we saw also in Vienna, and I think this is an interesting solution, why not to make above ground parkings, you know, and then to make the ceilings higher, you know, the floors, because parkings usually the ceilings are very low, so that in future you could maybe translate those parkings also into housing or into offices, because maybe in future there will be less cars because you have much better public transport, maybe, no? So maybe you don't need those parkings anymore in, I don't know, 20 years or something, but you can use it. So that's what they are doing in Vienna. They
have a parking, but they add also offices, spaces for young generation, community spaces with parking, with public space on top, to make it interesting. The parking doesn't need to be a boring parking. You can also design a beautiful parking that can be translated later. So we just learned that the building in Sarajevo underground is very expensive. It's very expensive, and yes. requires a lot of a lot of resources. But Yeah. of course, it can be an option. It just Okay. depends. There's a good topics: parking and the To mobility. solve, but maybe also the use of more public transport would solve the problem with cars. Then you can parking, and then reduce you can lanes, reduce- you know. Yeah, I definitely. think I would say on the main lane of Sarajevo here, the Zmaja Bosna Street, Yeah. is more the car traffic than the tram. Tram, yeah. I would think so, no? Because the cars is like 6 lanes, no? Yes. And tram is just 2 and they're not so frequent Yeah, also. yeah. They have to be more frequent. So maybe to add more public transport to reduce lanes, but please, you had the question. Please, thank you for inviting us. And sorry that our students couldn't come. We wish. Now all the people is here. And I hope that the students from the third grade here were able to follow the material because it's really complex. Yeah. And I would love that if it's possible that each of them tell us like how it is complex them to follow the material. They know something from before. Did they form any kind of what kind it is? They have like repetitio madre studiorum est, to tako ide na latinskom. Oni su dobili ponovo ovo predavanje, malo u drugačijem obliku ili ne bi već jedno predavao. Tako da smo mi došli da ponovimo i da naravno sve kad su malo ušli dublje u temu, when they are now more into the topic to see and to ask their questions because of the specific location we are researching on. Yeah, and I also like to know how people from Sarajevo and people who are not from Sarajevo see the plan, see in the future. And I mean that is the question for the students. Definitely. For So- them, if they feel Yeah. brave to comment, then Yeah, please Of course. feel free to come into Boston. Yes, Yes, for sure. Sorry, please Neira. comment in Bosnian. Yes. Možete na bosanskom. Može. Ja nisam inače iz Sarajeva, ali na primjer pohađala sam srednju školu ovdje, tako da Odakle već sam ste vi? Gornji Vakuskog i već neki duži period sam u Sarajevu. Ja ne znam, od kako sam krenula na fakultet, nekako slika grada mi se promijenila, zato što sam počela na neki veći način da posmatram i da uviđam neke probleme. Sad, ne znam. Koji su za vas problemi u gradu? Pa, evo, na primjer, konkretno za mene, ja trenutno živim na Čengićvilu, na otoci. I nekako nemam neku zelenu površinu, osim Osonovog šetališta, međutim Osonovo šetalište nije neka zelena površina, mislim, to je šetalište, okej. Ali prvi neki bliži zeleni centar mi je Sate Zareko, koji mi nije tako blizu da kažem da mogu svaki dan da odem, a na primjer osoba sam koja voli da šeta. Isto tako, opet ima povezana šetnica između dolje kreće od otoke, pa gore prema Osonovom, ali na primjer to nije uopšte uređeno. Mislim, evo kao djevojka najveće se nekako ne osjećam sigurno da prođem tom ulicom, a voljela bi da šetam najveće u zredu. Tako da se ti neki problemi javljaju generalno, možda nije problem koncepcija prostora, nego je možda problem uređenja prostora samo. Dakle, ta šetnica ok, pozicionira na lijepo, ali njeno uređenje i ugođaj koji bi trebalo da ima. Da. Dobro. A kako vam je vam ovo način prezentacije urbanističkog plana kompleksan, je li vam daje dovoljno nekih informacija, je li vam jasno, ima li nešto nejasno? Pa malo je kompleksan jer, na primjer, koristim prva, druga, treća, četvrta, peta, ne znam, cezala, mi baš ne, evo ja lično ne znam gdje se tačno koja nalazi, pokušavam da pogledamo kako imamo predavanje, kako bi bilo lakše, ok, ova prolazi, ne znam, ovaj ide kroz moje nivo, ovaj ide ovamo, neko bi bilo lakše da se orijentiše. Da, dobro, znate, ova nulta ide ovdje pored SCC-a, ona je nulta i ona ima isto malo problema zato što nije u punom kapacitetu, jel kako mislim ja bih rekla, dakle da nije, ima potencijala da bude malo bolja.
Onda ide prva koja je tamo ova naša zanimljiva ulica, koja ide prema Penju, tamo se rješavaju problemi, već sam imala ja raspravu za seriju u opštini pa su spomenuli Penji. Ista je problematika privatno-javno odnosi tako, vlasnička struktura i ekspropriacija. Onda idemo druga je, znači, sljedeći most, veliki dole, dakle, to je Lopović. Lopović se zove, ona postoji, a faktički je kako? Ona je u punom profilu. U punom profilu. I ona je u punom profilu jako je fina i treba je koristiti. Tu ima, znači, na toj drugoj faktički je zadržan tunel prema istočnom Sarajevu. Dobro. Zašto su i oni zainteresovani, zašto je on karakterističan za razliku od prvi koji smo ukinuli tunel koji je išao tamo, zato što se sutra može početi pratiti, jer nema nikakvi imovinsko-pravni i tehničkih problema. Super. A hoće li taj tunel? Evo, nije nastao, hoće li? Ja, hajde, vidite. Bilo je nekih kontakata. To je zanimljiva informacija. Bilo je nekih kontakata, ne zavoda, nego ovih kolega iz opštine Istočnog Sarajeva. Naše opštine Novo Sarajevo i ovi iz Istočnog Sarajeva, da su zainteresovani zato što preko Vraca je jako veliki problem. Gužva i onda je imalo interesu da se ta konekcija... A gdje je tunel taj išao? Gdje on vozi? On je tačno ispod Turski koleđa. Ona je znam, Turski koleđa. Tačno ispod... Eto, napišite to. Ima privatna svetala potencijal da ima tunel, da je to već sve... Jeste i vezu i to bi bila i direktna veza ne samo s istočnim Sarajevom, nego ova brza cesta Sarajevo-Beograd, znači to bi bila prva konekcija. Tako da u tom smislu Super. Možda samo pitanje vezano za prvu transverzalu, jer ona prvobitno, da li ona je bila u planu da se ona veže na taj autoput, na što veća konekciju za Beograd? Ovako, autoput je taj novina. Znači ona je tek za možda 5-6 godina kao takva, je ovo poveznica Sarajevo-Beograd, ali ona je trebala da ima poveznicu sa ovim dijelom istočnog Sarajeva koja je prije 30 godina rađen. To je grad profesorca Vlasta Žurić, radili su regulacijni plan da tu se nastavi kao Novo Sarajevo, odnosno izgradnja strukture tipa, ne znam, Grbavice i tako dalje, znači neke kolektivne gradnje. Međutim, to je propalo, odnosno tu sad kad pređete, tamo nemate, niti više ima potencijala jer je potičan prostor, sad da nabrajam kako. I na ta prva transverzala sad, otprilike kad pređete Vraca odozgo je na lijevu stranu, tamo još neki kilometar, znači izlazi u nigdje, da ne kažem, jako je dug tunel i ruši nekih 13-14 objekata ovam u federaciji, tako da sve zajedno je jednostavno neisplativo realizovati, a pošto je tada bilo planirana jedna velika struktura gradska tamo, koja neće se više nikad desiti sigurno, onda je bilo više tih vezana, jel? Bilo je znači na prvoj, drugoj, 6. i 12. preko Dobrgi koja je sada. Tako da, to je jedan od razloga, znači neki financijski, ekonomski i prostorni zašto taj tunel je na neki način ukinut. A s druge strane, ova veza kad govorimo o prvoj transverzali, evo ovo što smo onda i na predavanju diskutovali, evo možemo ukinuti ili ne možemo, evo to će i Majke Lončić preračunati, ali suština da je ta prva i 6. najbitnije za grad. Sad, ne znam, pošto ste pitali o 2006. Evo prva, znači evo sad smo objasnili prostor Penje i znamo ovdje između dva muzeja i bilo bi interesantno da se napravi ta spojnica dva muzeja, ali da se zadrži ta transverzala do južne finale, odnosno do Trolejbusa iz jednostavnog razloga što je to jedno čvorište koje rješava problem gužve. Ako se ono izradi iz tog konteksta, bez obzira na analizu koja ne završava nigdje, jer taj transverzalna veza od južne pa prema Bogošći je onda rasterećuje. To je, na primjer, najbolji primjer kad imate neko usko grlo. Znači, te transverzalne prave rasterećenje, prva je 6. Ali južna, na primjer, nije realizovana. Ima 4 trake pa 2. I onda ne može taj trolejbus nikako da dođe za 20 minuta od starog grada do Dobrini, nego treba vam 2 sata vremena, upravo vrtića. Takav isti slučaj za ovu drugu odnosu. Mogu ja pitati jedno? Može. Znači, južna transverzala je ova, evo što ide tramvaj, trolejbus, gdje treba se ona zgrada pa neće, pa će kružni tok i tako. Znači, pravi se kompromis te vrste, tako, jer se ne može zgrada srušiti da bi se napravila 4 trake i neke druge stvari imovinsko-pravne.
Znači, južna transverzala ne može se izvesti u punom kapacitetu zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali tako? Koja transverzala? Južna longitudinala, izvini. Aha, južna, jeste onaj dio koji je već urađen, moralo se rušiti onaj objekat. Dobro, neće ljudi da daju stanove i... Pa nije razne ispriče. Dobro, hajde, nema veze. Ljudi su svi potpisali, pristali i tu ima malo politike, sada da ne odem na tu stranu. Nećemo u politiku, pa ja. Ne, pitam ja samo, jer se ova nuta... Svi su potpisali jer je trebao zamjenski objekat iza da se napravi za sve te stanove. Jel ova nuta se uključuje, dakle, kod SCC-a ovdje? Jeste. Jel se uključuje na početak južne? Jeste, trebala da ima 4 trake. Jel se uključuje na koja? Južna ili... Nuta se uključuje na južnu i sada, jel tako? Dobro. S tim što je trebala da ima ovdje 4 trake, a ne 2 kao što sada ima, ali problem opet ima... Samo mene zanima, znači ako idemo ka tome da poboljšamo javni prevoz, da smanjimo gužve, dakle da imaju postojeće ove transverzale, dakle izgradnjom još jedne transverzale, koju evo, mislim, prijedlog je da se smanji, da ne budu 4 trake, kao što je da budu možda 2 trake, ne znam. Tramvaj je tu. I tramvaj? Tramvaj je tu, on je taj profil širio na, ne znam, 30-40. Znači, od jednog, dakle, znači, potencijala u gradu, gdje se eliminacijom, znači, od parkinga ispred nacionalnog muzeja, zemaljskog, dakle, pravljenje jedne, znači, Rusunovog šetilišta kao jedne, dakle, zelene šetnice u gradu, kao potencijal da bude skroz, dakle, lišena saobraćaja. Dakle, i u ovim noćnim, mislim, ja u dnevni, a vikendom svakako ne radi. Dakle, i da se stvori jedna zelena oaza, znači, sa budućim kampusom, koji će biti kao otvoreni park unutar, jel, po meni, dakle, izgradnja te ulice će uništit će prostor. Dakle, ja zaista mislim da će ona uništiti prostor. I potencijal koji taj prostor ima. Mislim, ne znam, evo ja po meni mislim da bi bilo bolje da se dakle nađe neko rješenje za taj saobraćaj. Ne znam, tu su kolege i vanjski, to se saobraćaj. Izvijeni. Možemo se vratiti. Hvala mi, mislim, jako dobro komentar. Znači, odličan komentar i neko ne živi u Sarajevu same ste jako dobro recitirali probleme u prostoru. Ja volio samo da svi studenti dobiju priliku da kažu, jer sam toga sam a mi možemo diskutovati ovako u raznim temama. Ne, ovo je razne druge, ovo je naša tema. Ovo je malo u ne znam to. Ne, ovo je njima tema. Generalno redovno radimo prostor između muzeja i kad pristupamo nekako da uredimo taj prostor, ali generalno odbacujemo ideju prve transverzale, jer na primjer kad se napošto smo iskomunicirali sa muzejima i nisu ni oni zagrani baš za pojavu prve transverzale, ja samim tim nekako kad na primjer, ja sam pohađala srednju građevinsku geodetsku, prolazim svaki dan, 4 godine sam prolazila između 2 muzeja i kako da se izrazim, ok, ona treba za saobraćaj, treba za gužve, a je li moguće da, mislim, trenutno imamo problem da nije ni riješena ova nulta transverzala između SCC-a i predsjedništva, pa smo kolege i ja neki dan diskutovali o tome. Da li je moguće da ona ne može da preuzme nulta transverzala i ova transverzala, već sam zaboravila koja je na pohvalčima, ali je moguće da oni ne mogu da preuzmu taj problem. Mislim, to je jako kratka relacija između kružnog toka, budućeg, sad ne znam da li će biti kružni tok kod željezničke stanice, ali jako je kratka relacija između željezničke stanice do južne longitudinale, da je moguće da ne mogu da preuzmu ove dvije strane toka. Da ja odgovorim. Pa jedno, ko zna koji put, sve su verzije otvorene, međutim, od 65.
pa studija 1, 3 koje su urađene. Sad da ne nabrajamo koje sve radi. Možemo mi doći do tih studija? Možete, ali ja ću spustiti u arhivu i možete i sve odajati. Super. Ali 65. kako imamo taj, ponovio sam, evo zašto je prva transverzala, zašto vodi. Tehnički ovo što kažete može osutiti možda. I sad funkcioniši, pa sad je veća ili manja nužda, nije problem. Da li može preuzeti? Sigurno da može u nekom obimu, ali sigurno ne u onom pravom obimu kakav nudi prva transverzala. Sigurno to može pravo. Pogotovo što ona vuče taj pravac koji ide prema Lopušiću. I ja razumijem, i meni bilo veliko da se razumije, ako vi mislite da mi nju vučemo zato što mi nešto potenciramo, ja sam urbanista arhitekta, bilo je famozno, međutim, vi znate da u svijetu pogledajte raskršća na kojim se nalaze određeni muzeji svjetski, pa ne pričamo samo o tim. Kad je Brisonovo šetalište i mi bi volili i dali smo čak i prijedlog denivelacije i tako ti mogućnosti, pa čak i ovo peni, da dvije namjene na jednom prostoru, to je izazovno. A riješiti jedan problem napraviti drugi, mislim da nije. Ali što ne znači, naravno da će funkcionisati i dalje sada kao oaze kad se povežu dva muzeja, ja smatram čak, evo, pojednostavit ću ovako, kad imaš, može to biti lagana, to može biti pravi izazov, po mom mišljenju, ali evo, kad imate takvu konstrukciju koja otprilike neke širine 13-14 metara, svi ste uglavnom srednja škola, osnovna, u sportskim dvoranama bili, imali fizičko i tako dalje, to je širine nekih 15 metara i dužine nekih 50-60 metara. Čak taj prostor, isto, takve jedne konstrukcije se može upravo maksimalno iskoristiti za neke i manifestacije, javni sadržaj i neovisno, ja to tako gledam. Ja gledam... Da se digne na nivo, ja? I prošli put sam to rekao. Znači da se podigne na nivo, ne da ostane na terenu. A vizura? Zavisi kako gledate vizuru. Vizura od onih mostova, evo, londonski, pogledajte, napravili su skulpturu od mosta, pa do toga da malo ne može biti instalacija između dva muzeja, pa da je to priča cijela, jel to kompleksa, ja to tako gledam. Najlakše je to izvrsati, što se mene tiče, majitelji već su zadovoljni, jel da proračunaju sve to, međutim, ja smatram, jel imam pravo to, smatram da tu treba dvije stvari početi na jednom mjestu, jer to je pravo poširno. I sada, kad govorimo, spominjali ste zelene površine, nekada raspored nema tih pozicija, ono što ovaj plan, ali niste to vidjeli na prezentaciji, niste ni mogli, to je odluka o provođenju, odnosno i tekstualni dio, a to je da kroz ove urbana pravila propisujemo da imamo zelene površine, otprilike da ne kažem u svim budućim blokovima gdje ste vi sada već, gdje stanujete, zavisi nekad je zaokružena to celina, pa je to teže izvesti, ali od 0,2 do 0,5 hektara, 0,5 hektara je otprilike atmedan. Evo ja imam na Dobrim, gdje mi mama dole stanuje, to je neki 0,2 hektara, to je bukvalno park, da kažem. Možda da kažem da je jako bitno više imati disperzno raspoređeni ti manji parkovskih površina na koje možeš otići, nego da imamo velike, i one su bitne naravno, kao što imamo, sad Betanija, ne znam, Žuč, sve je to ok, ali mnogo je bitnije da nam je struktura ta fizička izmiješana. Evo, malo prije smo ja i Majku ovdje imali jedan studentski rad, možete odmah ovdje iz ovog prvog stuba, gdje, na primjer, kad imate individualnu gradnju, kad imate kolektivnu, evo sad malo možda širim temu, ali je poveznica sa svim onim vašim, pošto je zeleno pitanje. Individualno stanovanje na Platnama je potrošilo skoro 70% prostora grada. I najbolji je primjer da dobro imate 450 stanovnika po hektaru, a na Platnama između 60 i 80. Znači, na dobro imate skoro 5 puta više, koliko će 5 puta više stanovnika, a imate i zeleno, imate šetnice, imate sve, da ne nabrajate. Šta je sada pojenta kad planiraš i kad nešto nastaje stisni? Kad uzmiješ i presložiš svu tu individualnu gradnju, neku kolektivnu, ne dobiješ samo kolektivni objekat kao kompaktnu neki volumen, nego dobiješ i veće zelene površine, imaš veću iskorištenost, imaš veći broj stanovnika. To sve spada u racionalno korištenje prostora. Sada, ono što smo mi kroz pravila upravo ove zelene površine, da imamo disperzno, odnosno svuda raspoređenje manjih zelenih površina, da imate
gdje izaći, a ne da ono kad izađete na parking, ili da ne pričamo, mi ako ovdje u planu, su na svaki kilometar i pol, 2 su zelene površine od hektara, 2, neko kaže nije park 3 hektara, imaju parkove pola hektara, ne da ima pola hektara, on je pravi park kad uđete u njega. Znači, to je poenta, mada to nismo grafički prikazivali, ali imamo kroz pravila. Sad, sve ovo što ste vi spominjali, izađete, nije čak ni plan, evo nismo isplanirali puno toga, stvari realizacije. Nama vrlo često postavlja pitanje zašto ne realizujemo mi. Ima vlast, ima i budžetska sredstva, evo malo prije sam i s Katarinom upravo razgovarao, na primjer za realizaciju svih ovih, ne znam, prve transverzale, evo da izuzmemo to problem sa imovinsko-pravnim odnosima, pa ne znam, žičare prema pa onda žičare prema Biću, tramvaja prema dole Doglodima, Azićima. Sve se kreće negdje između 30 i 40, moramo spominjati malo i novac i vi ćete se susreti s tim, jel, ekonomski neki aspekt. Sve košta između 30 i 50 miliona, a budžet, na primjer, kantona je negdje milijardu i 200, znači svake godine da izdvoji samo 50 miliona, počeo od svih ovih infrastrukturnih objekata, mi za 10 godina imali prepoređen grad, ne govorim samo za ovu prvu transverzalu, a mislim sve je izvodljivo i mislim da bi onda potpuno drugačiju sliku, a pogotovo i intervencije koje su nekako na nekim manjim prostorima, ovo što ste vi spomenuli. Znači sve se to može realizovati, ali ne može ovaj plan baš do tog detalja dati odgovor, ali otvara ta pitanja svakako, ona podrazumijeva, jer ovaj plan podrazumijeva sada smjernice za regulacijne planove, za planove nižih greda, tako da ne možemo sve odgovoriti tu. Ali evo, ne bježimo od toga i da se diskutuje, ali sva dosadašnji rezultati, kažem, ja sam zagovornik da se dvije stvari pokušaju riješiti na jednom mjestu. Ali evo, ne bježimo od bilo kakve solucije. Samo da se vratimo, opet se pomenite dvije stvari na jednom mjestu. Ako bi se uradila denivelacija prve transverzale, tako da se ona podigne iznad tog prostora, mislim, imamo neki problem u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu koji se zove kultura življenja, kako bi se taj prostor koristio, mislim, gdje god mi imamo neke mostove, kad se neko spomeni nešto ispod mosta, mene asocira na, ne znam, na neke mračne i prljave prostore. Evo, na primjer, uzet ću primjer ovog ispod kružnog toka, ovaj prolaz u Hrasnu za pješake, je jako često zapušten je prljav, zatim podložnjak na Supu, isto tako, ok, koristi se on svaki dan, ali možda je to opet problem, ne znam, glasno, generalno problem u korisnicima, vraća se opet na kulturu življenja. Kako bi se stanovnici ponašali prema tom prostoru, da li bi oni njega koristili zapravo kao tako? Evo, ja ću odmah reći veliku razliku, dobre su primjere ova dva koji ste spomenuli, odlična dva primjera, ali ovaj primjer je potpuno različit. Ovo su dva primjera koji su potpuno klaustrofobični, silaziš u nekim podom zatvorenim prostor, a podružena su potpuno drugo, sve ostaju u kvartijeru, ostaju u nivou, ostaju transparentni, možete uraditi s njega, vi to možete bukvalno tretirati kao ovdje, kakav god hoćete. Jeste isto tako definisanje sadržajne sa strane, znači ti nemaju sadržajne, nešto što je ispod ovoj strukture koja postaje nastrešnica. Vi možete posjetljenje elementi. Silnice takve veze između tog prostora, taj prostor ne treba uopšte da bude prepad. On je konstrukcija za neki objekat ili neku vašu viziju šta će se desiti. Nije taj podzemni dio potpuno drugačiji, on ostaje u nivou. Pravite vezu između toga je demersan metar, pola metra, nije bitno. Vi možete i napraviti igru, možete napraviti neki teatar ispod, ne znam, evo sada uzmano, znači potpuno... A ima li dovoljno, mislim, kako bi rekla, prostora, kako bi se krenuo dizati? Pa mi smo gledali... Ima li dovoljno fizičkih prostora da se digne na neki nivo, koji bi se moglo... Vidite, vi već na visini, evo koja je ovdje visina, ali već na visini od 3 metra. Znači, treba se tu igrati malo s nivelacijom i da spustite nešto, evo ovdje imamo pola metra, podignuto pa i tako dalje. Vi, na primjer, posle nekih 20 metara, znači penjanje, već imate dole prostor, a negdje vam je već na 10 metara smo oba uzeli, morate vi na 10 metara nije povezati, možete i na 30 povezati. Ali vi sigurno možete taj prostor nakon 20 metara, a 30 sigurno rampe, jer tamo mislim da je razvan nekde skoro 100 metara, evo, možemo izmjeriti sada. A treba, tako da ta poveznica dole sigurno se može desiti i već se tada može upotrebljavati taj prostor. Jer rampa ide i ona neće sada za razliku od onoga kad je bio tramvaj, da je ostalo tramvaj, to je već bio problem.
Drugo, sada je uži, znači od te širine koja je bila skoro 30 metara, silazi na neki 14 metara, tako da ima i određene distance već od oba muzeja, govorim o tome. Ali evo, mislim, to mogućnost je da se, mislim, planiranje je proces, nije kao i arhitekture, nije to sporno, ali ne bi poredio taj prostor, mislim da je mnogo potentniji od ova dva koja su, slažem se potpuno da su klaustrofobični i tako dalje. Možda je nekada bolje potići pješaka, nešto uraditi, a da bolje da ostane negdje na visini preko mosta, nego da ga guraš po zemlju, to je bilo, ili moraš da napraviti neki prodajni šopni prostor koji funkcioniše do 10 pa da to bude drugačije. Potpuno se slažem sa. Ali problem sa renovacijama što uvijek jedan dio da se ti popiješ, evo da se dobiješ dovoljno svako da imaš velike kulturu, opet jedan dio je barijera. Dok se ne znači barem tako. Koji su presjećeni. To je težak kompromis, da treba kompromis. Možemo se samo vratiti nekako svi dobiju priliku, nekako, ne znam koliko se mislili držati ovdje nekako dosta predugo, da svi dobiju priliku da... Mogu ja sam da počnem još jedno pitanje? Ok, podigli smo se, ali kako ćemo se spustiti tamo na južnu, znači na ovu longitudinalnu? Imaju dva načina, odmah iza mosta će se, i tamo ima šetica. Znači ovdje čak ja potenciram, mi smo to i neovisno od ovoga potencijali. Neovisno od priče vaše, potencijali smo zato što smo smatrali zbog Wilsonovu i druge strane, koja ima isto šeticu koju svi zaboravljaju. Sa one druge strane, jeste Wilsonovu zašto ima drvore, ali imate i tamo drvore i nije uopšte bez veze i taj potez, tamo imate i određenih kafana, bašte i tako dalje, koji funkcionišu i tek kad se prijeđe tamo, onda čak i ova denivelacija, sad da ne ulazim tehnički u taj dio, može se i Wilsonovo, može se dići samo na 3 metra. Može reći na 6 metara, dakle, dio protok, jer sutra Wilsonovo neće biti suštinski za vozilo, bit će samo za pješake, jel? A s druge strane, trebalo bi ostaviti samo jednu vezu duž Wilsonovu koja podrazumijeva protipožarnu zaštitu, to je ako ostavite na 3 metra, neće tu moći proći vozilo za ne daj Bože, ali zato se taj dio može samo jedan uski trake spustiti, ali ostaviti pješake i bicikliste sve na tom nivou, gdje je dovoljno 3 metra. Mislim, ima igara, ali nije problem tamo sići i da ne kažem na vrijeme se spustiti. Ima tamo dovoljno da se pređe preko te pješačke i da se spusti tamo na nivou. Čak jednostavnije nego na ovoj strani. Pa ovako recimo ja stavljam na jezeru trenutno studiram, bila sam na Rijeki i evo što se tiče jezera konkretno imam u blizini Betanje, međutim to upravo što ste mi govorili bolje je raspačati manje zelene površine, nego recimo ja baš moram da se natjeram, da se spremim, da prošetam do Betanje i onda da tu provedem recimo vrijeme. Onda druga stvar je javni saobraćaj. Ja sam odmah blizu Okretajke na jezeru Trolebuske, ali recimo nikad ne znam da li ću stići na vrijeme na fakultet jer nema neki red vožnje koji je redovan i regulisan. Ili recimo, mislim da su uveli sad nadležne termine, da javno saobraćaj, međutim i dalje je to možda neki aspekt sigurnosti, da li će recimo, ne znam, iz STC-a da nadležne se vratim sa trolejbusom do jezera. Tako da, evo recimo, taj dio jezera je prilično dobro uvezan saobraćajno, međutim to su upravo one neke sitnice koje ili u održavanju ili ne znam, bi trebalo da se riješe. Tako da, što se tiče mog nekog područja, onako, jezerom je prilično pitomo, tako da nije previše opterećeno. Što se tiče moje lokacije. A imate neko pitanje vezano za to, jer ovo što sam ja vidio, prvenstveno se na upravljanje, generalno na upravljanje, ovo što malo prije sam rekao, često postavite zašto nije napravljeno, ne znam što nije napravljeno, mi smo kao vi, isprojektujete i onda vas napadne onaj koji ste projektovali, jel niste dobro isplanirali ili nije skupio pare pa da realizuje, znači sve ovo je sigurnosni aspekt što vi spominjete, to je osvjetljenje, imam problem s osvjetljenjem grada, ono je stvarno užasno, u cijelom dijelu grada, mislim da imamo najgore osvjetljenje, kad sam dolazio iz
Subotice smo jednom kolege dolazili, nisu mogli načiniti. Znači, Suboticu vodiš koja je, mislim, 10 puta manja od Sarajeva i prvi im je bio komentar, jako mi je slabo posjećen grad, a drugo kad je pitanje gradski saobraćaj, ovdje je bila suština javni gradski saobraćaj. Suština, Pionirska dolina je tu, da kažem, dobro opskrbljena, ali što se tiče ovih svih vidova, malo prije smo spominjali ove podzemlje u željeznici i tako dalje, koja ima svoju cijenu, ali mi imamo ovako šinsko vozilo, ako ste vidjeli, na 2 prstena koja su spominjana u prezentaciji, ne znam da se sjećate. Znači, ovdje da veliki fokus na javni gradski saobraćaj i to da dolazi, imate jako puno prostora Dobrošević, Anaković i ova mjesta gdje stvarno dođe kombi ili ne dođe kombi i nemate čak ni javni gradski saobraćaj kao tu neku sigurnost jasno. Sad to je sve smart city, kako će se upravljati vozilima, hoće biti kamera i tako dalje, sve su to neke stvari koje slijede ulaganje i svaki projekat podrazumijeva i to, idu u nekom pozitivnom smjeru sada u Ministarstvu saobraćaja koji ulaže stvarno u javni gradski saobraćaj, ali to sve što se bude više ulagalo sigurno će biti kvalitetniji. Za primjer, povećanje nekih 70% vozila prema Dobrini, odnosno povećanje broj vozila trolejbusa i odmah je 70% više ljudi počelo koristiti trolejbus nego što je to bilo ranije. Znači, čim podignete malo i kvalitativno i kvantitativno imate rezultate. Ja se sjećam kad smo mi bili u posjeti kod Mihajla na Epihal cirku, pa smo išli da ima tamo, mijenjali smo, znači, recimo, autobus, tramvaj, nešto, morali smo izaći iz tramvaja na jednom kao dijelu, broj 10 tramvaj, znaš, tramvaj, pa izađeš što imaš nadvožnjak. In Zurich, when we were visiting ETH. I znaš onaj dio ovdje. I tako je, mislim, nekako je isto, uvijek je, mislim, malo nekako problem s tim, kao nadvožnjak, podvožnjak i to, ali lijepo urađena nekako cesta i pada teren, za automobile, a jedan kao most je premostio, jel tako? Isto idu, ne znam, i tramvaj i trolejbus i autobus, sve ono nešto on ide. Onaj dio, jesi ti bio jedine? I vrlo mislim, nije, kako bi rekla, ono strašno, mislim, nekad ti prostori vrlo često su u gradu, kako bi rekla, meračni i strašni, vrlo zapušteni, onda nekako, pogotovo nama, ženama je problem i koristiti, a zapravo imaju potencijal možda i da budu kvalitetno urađeni, da se, pošto u cirku, mislim, stvarno tamo ljudi tu prolaze, onako i osjete, kao što je Katarina rekla, i sad malo osvjetljenje sa nekim uređenjem može se napraviti da bude pristupačniji prostor. Mislim, ja sam stvarno, mi smo uzeli ovu temu za ovaj projekat i smo dobili na projekat Polisa koji je podržan od strane Ministarstva obrazovanja i naučno-istraživački je projekat i mislim želimo da doprinesemo, stvarno da studenti osjećaju da mogu da doprinesu nešto da, u kantonu, u gradu, da bude da se vidi možda neka promjena i da diskutujemo na ovu temu, prvo zato što je sada i prilika jer se priča o urbanističkom planu i da svi zajedno kao fakultet, evo mi, mladi ljudi na fakultetu, da nekako imamo riječ, da možemo da nešto kažemo. Ja pitanje za zadatak jer su studenti dobili kao ulazni zadatak da nima transverzali ili da ima? Ili ne? Oni su dobili trenutno stanje kako jeste i što je u projektu planirano. Znači, oni mi svi imamo odgovor prema transverzala zato što znamo kako taj prostor organizam. Ali bilo je interesantno vidjeti vizualizaciju prostora za transverzala. Da, mi to pravimo. Mi to pravimo, mi pravimo sve opcije. Mi pravimo opciju, mislim, sada je nekako prostor, on je nema transverzala, ima potencijala, ali opet je na nekom šansu ne živi. I onda je i to zna se da će se nekad nešto graditi, pa vjerovatno niko ne želi da tu pravi neko trajno rješenje, a i ne može, jer je to trasa koja je određena za tu transverzalu, a s druge strane ima veliki potencijal i onda je tako. Tako da mi pravimo kao tim, podijelili smo se u grupe i studenti će praviti sve verzije.
I kako će vizualizaciju? Pa ja sam samo htjela vratiti ovo što mi radimo, gdje smo mi radili anketu da vidimo što ljudi generalno žele i kakav je njihov odnos sa ovim prostorom. I većina njih je za taj zeleni neki prostor i dali su i prijedloge više neke, ne znam, igrališta i uglavnom društveni prostor. Sad, naravno u interesu građana je isto ta komunikacija sa obraćanica i da ne imamo gužve, ali očito da je većina glasala za nešto što je, ne znam, društveno karaktera. Tako da to može biti svim to generalno nedostatka tih sadržaja. Znači, na tom prostoru ima zasjećenje duž do svojnog šetališta na ovo drugo, što je spomenuo. Ima jako puno igrališta i za djecu, i za cuke, ima, ne znam, sve vrste košice, tako da postoji. Sad, nama konstantno fali artikulisani zeleni površina, ono nije artikulisani zeleni površina, ono je povremeno kad su inventori u pitanju, ali to što mi ćemo uvijek tražiti kad god gledamo zelenu površinu, smo tražili nekog sadržaja. To ne znači da na tom prostoru nužno trebanje, ovdje recimo igralište nije smisla. Ne. Ali kažem to što kažem anket, ću uvijek reći anket, daj nam igralište, daj nam društveni sadržaj, ne znam šta će. Mislim da sam govorim iskustva anketiranja. Uzor se to. Da. Znam kakav anket je stačan bio da ćemo raditi. Pa dobro, simptom jedne potrebe u gradu. Da, nužno na tom prostoru, onda... Neka, mislim, oni su imali razne alate i metode da prikupuje što više ulaznih podataka, naravno ovih činjenica, do evo novih informacija kad smo dobili od kolega iz Zavoda, znači za pravu novu trasu, što su rekli novu trasu ove prve transverzale na ovom potezu, jer je ona koju sam ja imala u dokumentaciji bila ona priješnja, gdje je bio i tramvaj, gdje su bile po 4 trake, jel? Pa ono neke zelene, one površine, parking, ona jedan pored, mislim, to su bili podaci koji smo imali kad se radio o Arsijevi muzej. Tako da je ovo isto sada neka novina koju smo mi inkorporirali u analize. Isto tako smo uključili jedan kolega, Mehmet Krelja, znači Neca Krelja, on isto tako kao arhitekta i građanin, on radi isto tako na ovom projektu dobrovoljno, već nekoliko godina. Ja sam s njim radila na projektu, jer sam mu davala neke inpute i on će također, on ima jedan isto zanimljiv prijedlog za ovu transverzalu, ali trenutno na putu, pa će nam vjerovatno možda sljedeće sedmice to prezentirati. Tako da smo uključili zaista dosta ljudi, nekako da svi promislimo, ovom prostoru i da eventualno damo neke naše sugestije prema zavodu, pa što će od toga biti priče, jel? Pa ne bježimo od rješenja, međutim za sve što mi povučimo i uradimo, mi smo jedini koji smo sve odgovorili. Naravno. Tako da to se stalo zaboravimo. Da. Jednom i drugom kontekstu. Uvijek bilo što da uradiš, moraš obrazlagati sve nešto drugo. Neko drugo. Tako da tu Mislim, ja ne sumnjam zaista da je struka i da su sve te studije pokazale sigurno kako treba reći, što je dobro i da možete pogledati. I was, this actually the third time I'm listening to this. I was last week at the public discussion. Yes, I was there. So it's interesting. Today we talked about public transport, but it seemed like it wasn't that it didn't seem like a really important topic last week. We didn't talk about that much, and the people actually mentioned that in the discussion. So it's interesting today that we talked about that. But to me it's still a bit confusing. What do you mean
Žičara. Yes, but it's a bit confusing to me. How did it work? I don't really understand how that will work, considering that it's like there's a lot of already built things here. The houses. Yes, it's like I don't understand. So what else did I want to say? Yes, about the first transfer. Where does it connect? Because I don't understand where it connects later on. On which side? Yes, Yes. which side? In Yes, this yes. side or there? There. Bogošća. Yeah, Bogošća, yeah, where it goes? After that. After Penny, where it goes? After Penny. After Penny, they already constructed a little bit. No, on the other side, On the other Here. side, here. Yes, It goes through the... yes. The There. transversale one would go between the museums, no? That's Yeah, how Yes, but very further. There was an initial idea to have a tunnel there. So the tunnel which would connect to East Sarajevo. Yes, asking the question about that. Isn't there a problem about that? Like wasn't there a problem about that? You mean about the site of Yes. in East Sarajevo? Yeah, of course it is a very political question. That's why for the moment the transversale one would stop on the other side of the So it will just stop there. It would stop there, but to connect to this south longitude, there is another road which would maybe it's better to see it here. You see this road here? Yes. So this would connect to that point, no? And initially there was planned to have a tunnel which we can continue here, no? That was my question about But that. now we actually, together with Edin, we want to do a simulation to analyze exactly much better this situation, how it would improve also the traffic or not, you know, to really see about this piece here which would connect between the museum to really understand better how it affects also the traffic situation. But you see, it would basically, all of this is Transversale 1, no? To Bogošća, here's the sheep area now it's called, then it would go here where the Penny is, no? Where the railway is, and it would arrive basically where the railway station is. No? And your question about the cable car, no? About the Žičara, because you know we of course would like much more to connect also the hillside settlements with public transport, you know, to have also public infrastructure there. But since there, like you say, since there is many houses, it's very difficult to, for example, build a new road, no? Because if you would like to build a new road, you would need to destroy many houses, no? Because it's very narrow. There's not a lot of space, no? And it's also steep. We were driving around, it's very steep. You know, sometimes in summer you cannot even drive up because it's so steep. Or imagine in winter when it's snowing. No? It's also for these mini buses. Sometimes it's not so easy to drive around. So then we had this idea because we were working on a cable car project in Latin America actually, and it was also hillside settlements. And the great thing about the cable car is that you don't need a lot of place to put the pillar because it's flying. You know? It's flying somehow on top, like this one here. It's flying on top of pillars. The only question where could we have this station? No? It needs a little bit more. It needs a little more place. So we are analyzing that because also, for example, the municipality of Novo Sarajevo,
has some location of land, for example, there, where we could have a station with, for example, additional service like sport. Imagine a sports center with a station, so that people can go there and go down to the city with the cable car. If I have a picture here, I can show you. If I have a picture, just to show you know how that could look like. Just to show you some. We did some analysis also of this cable car. You see, that was a bit this sort of an illustration, you know. That could be the station with some vertical gym, you know, the sports center infrastructure, you know, connecting to Home Mountain, and that would be in between. But I wanted to show you how it looks like when it's built. Yeah, here for example, this is one, you see cable car station in Latin America, for example. You see there's hillside settlements, a lot of people, and then you have a station, and then you have for example, the pillars standing. And that was a big, you see, that you have a station, and then you have all the houses around. But what was the most important also here is to connect. You see, that could be the tram in Sarajevo, but you have to connect it to the tram system, so people can arrive by tram and then go up with the cable car. And you don't need, you see, you can fly on top of houses, so that's you don't need to destroy the houses, you need to just put some few columns. So that's why we were thinking about the cable car. But of course the urban plan also is, that's why you said in the last presentation we didn't talk too much about the public transport, because it's so many topics now. Sometimes they need to focus on Cars were more important. yeah, it's Like just seen in the presentation, not sure more. But there is a big chapter in the urban plan is about public transport. It is of course very, very important, and we are still working on it with the municipalities, for example, about the cable car solution, because we want to provide better service to the hillside settlement, but it requires a lot of analysis. Where would be the route, you know, where do we have a free location? And it's important for us also to add additional service. You know, for example, one station can be a school, one station can be a sports center, another station can be a museum. You know, to have like every station has some additional program. But of course, you check also the topography. Many topics which are important to analyze, and the municipality would like also to submit it to the urban plan as a feedback, include more, for example, infrastructure. Yes. But They could, because currently I'm in the dormitory in Biala. okay. And right now there is just buses, but they are really, really rare. It's not like they don't go a lot like trams here. Usually I need to go just by walking, and it's a bit tiring because it's like steep. So you live in this hillside? So is it a bit in the hillside? Yes, Biala is really, it's above where our university is. Ah, right. It's Okay. above. Okay. Yeah, no, but public transport is of course very, very important. And also an important chapter also in the urban plan.
but I think if you would like, there is this QR code, and there you can find all the plans, but also the textual part of the urban plan, because you know the urban plan is not only this map. There's a big text, and in this text is also included topics about public transport. I'm not sure how other people, like normal people, understood it, because like they just went there, eventually understand it, like, oh. That's true, yeah. No, I agree with you that it's just in one presentation you will not be able to see all the topics about the urban plan. Of course, you would need to read more, check it out more, or have more discussions like this. No, that's why it is important to have those discussions together with you, but also we were going in all the municipalities, because in every presentation the discussion takes also another direction. If someone asks about traffic, then the experts will more reply about traffic. If someone speaks more, if someone from the audience like you are more interested in public transport, so they will speak more about public transport. No, so it always depends a little bit in which direction the discussion is going. But that's why it's important to have this public. And I think what would be great is, you know, now this, you can also, if you have some ideas about Transversale 1, you can submit to the municipality your ideas, and the municipality will send it to the Zavod, to the Planning Institute. They told us that they were discussing what that area there should be, and they think that it should be something that connects both of the museums, because it is an important part of the town. Yeah. So their suggestion was that this I možete uraditi most, to bi bio dobro, i one tornjeve, znači na Srbanici. Stopping stones. So they think that this place should be that there is a lot of work to this museum, but she also worked with some international I think what would be great is if, you know, those proposals would be submitted to the municipality. There would be the Novo Sarajevo, that is municipality of Novo Sarajevo. I'm sorry. Maybe we can to wrap up and finish, and to give the Igor yes. chance to speak. Yes, of course. Sorry, we just distributed in smaller discussions. Yeah. Which was very interesting. Thank you very much for your contributions. Please, the floor is yours, please. I think the most important thing is to connect the insights as well. And I think that most cars are actually coming from the hillside. So if we connect them with public transport, that should ease up and make up the room from where the traffic goes. So I think that's the really important part. You cannot focus only on where the tram goes, that one middle, like the main area, but also the hillsides, which is really important. I can speak only from, I can speak in experience as a citizen of Sarajevo, since birth. I'm living here in Marinbor, so I'm here for like 24 years now. Great. And I'm lucky enough that I can walk everywhere. Yeah. So I don't drive cars. I only walk, and just a little bit I use public transport. But from my perspective, I think we're
planning a city for cars, not for people, and that's what I feel. While we had previous discussions, I was actually traveling. I was in Budapest and Brno and London, and in Budapest I felt completely differently than what I feel here in Sarajevo. If you ask anyone from here, basically any citizen, what's the thing that is missing the most in Sarajevo, they will say greenery probably. And in Budapest, I also feel that the same way here in Sarajevo. But for example, in Budapest, I never felt like that. It's a completely different feeling. So I think we have a problem with that. It's not just that people are with greenery. Yeah. Mostly. Well, we are all saying that we are missing some greenery, and I think that's the truth. Maybe we should focus on that also. So yeah, nothing special. I think that field science should solve the problem, a lot of the problems. Yeah. For example, in the border where I live, it's Ciglane, and you know, in the morning, I also try not to use car because all the daily work is walkable distance, or I use a automobile or public transport. Sometimes when I have to go further or when I have to carry something to distribute, then I take car. But what I see, for example, that the people from the hills, as you say, Igor, when they are working in the city, they come to the closest quarters that are to the city, and then they park, you know? And they park everywhere in the Ciglane, so it's like overcrowded with cars. And at 4 o'clock, when the work finishes, normally, usually in the public institutions where they work, they just take a car and go, and then you see the plenty of spaces, you know, to park. And it's like, you know, somehow they are making also problems for the local, like inhabitants, you know. If you have to take a car, sometimes I have to take a car, use it for distributing kids or taking kids out, and I come back, no parking space, you know. So I have to, you know. Yeah, that is the only option for them. It's true, but then they are creating, you know, different other problems, you know, to the other citizens, and then, you know, like, it's, how you say, it's like, Dutch call, yeah. So it's like, yeah. And these are the real problems that we have to all face, and then also try to, you know, give inputs how to solve them. So that's like. No. Thinking, I have a friend that lives in district, but only the upper district, and there's only one van that is going up there, and when it's winter, it's really hard to go even. Too steep. Yeah, it's too steep. So, well, solving those problems should help us a lot. Yes. To do, and they have to take the car. No? So I think that's also, you know, this cable car, we always use it as an example. Imagine if the first stop of this cable car would be there where the parking is next to Viečnica. That should have been the first stop. Then you go, then there is an intermediate stop somewhere in the hillsides, and then you go up to Trebević. No, it was a bit a lost opportunity to make the first stop should be close to the tram, you know. And then you go up in the hills, and then you continue. So then, no, I know. They shouldn't be further up the stop. I know maybe there was complication, because it was a historic, you know, that was the historic cable car. But I think we should heavily invest into also alternative modes of transport. I think bike, you know, this sort of multimodal, no? Bikes, scooters, you use scooters, electronic scooters, e-bikes, cable cars, buses. New concept that I just saw recently added to the city that is like a rent-a-car. But Sharing. Car sharing, yeah. So there's also a thing where you can just rent the car, go somewhere, park it, and then someone else can take it off. I don't know if it's used a lot. I have no idea. I just thought it seemed. Here in Sarajevo. Maybe, I don't know. Yeah. We have a collaboration there. There will be a call soon for the students to apply for a workshop in Trondheim. We will announce it in May probably. And in Trondheim, it's like we paid like for a bus. I mean, we were a bit confused because it's like Norway money. It's like krone, and it's like
different, you know, percentage, and it was like 470 Norwegian crowns, and we thought it's like, okay, it's 5 euros, like 4.7 euros, because it's like, okay, for a bus, and then we noticed it's like 47 euros that we paid, you know, for a bus from airport to the city. And then Mina and myself, we were there, and it was like, it's like, Maybe you know? buy weekly. Like 47 euros, but you know, we noticed that when we bought tickets, and then we went to wait the bus, was like a schedule. Yeah. Times 10, no? Division through Yeah, 10 it's euros. through 10, yes. So it's And then it's 47 euros, and then it's like, but we get to know that there is a train which is cheaper, like train is 5 euros, but we came back to the plane by train. And how we noticed that it's like really, that it's not 4 euros, because we came to see how expensive is water. And then Mina said, oh, 40 krona, half a liter of water, like, you know. Okay, it's like 40 cents. It's like, also that's explaining that, no, it's even cheaper than in plastic. Is it like cheaper or not? And then we went to see how much is really, and I said, okay, water is 40. And then, you know, it's like that. And I mean, they have expensive also public transport, because, I mean, okay, for their standards, it's maybe normal. But they use a lot of bicycles. They really like run with the bikes and with scooters, and they also take kids, you know. Kids want a bit like bike, and there is in front of the bike like a big, some kind of covered place for kids, like 3 kids inside, but it was like family bike. And but they have also like good streets for bikes, because really also on a pedestrian bridge they have like a small part for pedestrians, but like 2 lines for bikes and you know, scooters. It's really, you know, and the people really use it like that. You know, nobody goes in the middle of like walks in the middle of the bridge. It's really like, as you have mentioned, like kultura življenja, like culture of living, you know, how you live and use the city. But I think it's also a generational change, no? I would say you know, the young generation, you're also using the city differently. Yeah. And the parents or the grandparents, you know, it was also another time. And, you know, I'm also from Polish roots, so it's the same, you know, we like to drive around with the car everywhere, and I don't want to share the car with anybody. You know, this is a bit, this sort of also, it comes a little bit from the culture and the people and the behavior, and of course the young people also have a different behavior of, you know, for you, I want to green, I'm walking, you know. At that time, you know, it was modern to have a car, you know, it was now, it's not so important anymore for you as a citizen. You say, yeah, for me, it's important to have the green in the city, you know, so it's also, you know, changing, and it requires also some time in the society in general, you know, and maybe later you will be the ministers here and the prime ministers, you never know where you will land, and you will say, for me, we need to push for the public transport, this is the key, and then, you know, so that's why it's so important to engage also as young citizens in all those discussions, because it's, you know, we as architects are raising this sort of importance and connecting also to the hillsides and bringing the green and bringing sort of the quality of life and improving the air quality and so on. And there is some mechanism also like in Norway with policies, no? So that, and I'm not sure how it is in Norway, but in some countries it's very expensive to have a car, you know, because it's a lot of taxes, no? You have to pay, and in Norway they were pushing a lot for this electric cars, so you pay much less taxes on electric, you pay much more on combustion diesel and so on cars. So you can also, as a government, steer into certain, in Colombia, for example, they were saying there were also too many cars, and they were saying just the
even number plates were driving on one day and the uneven number plates were driving on another day. So you can have some sort of ideas also on a policy level, and I think that would be also we know that in the hillside settlements people are using the stoves, heating coal and all sort of things, but they even would have gas access, but the gas of course is more expensive than using others, so that the government could also subsidize a little bit or support also to use more gas, because we're using, of course, gas is not the most sustainable solution, but in terms of air quality it would reduce much more the particulates in the air. So I think it's important to work from all directions, no? Citizens, and also to influence politicians and on the political level, and to sort of engage and submit your ideas also to the municipalities and so on. And I think that's how we can make a positive change in the plan. But of course the question at the end is always implementation. No? You can have a fantastic plan, but then someone has to also build it. No, let's say if you say cable car is great or green public spaces is great, at the end someone needs to do it. But I would say at the end, together we are stronger. No, that's always the sentence. No, that when we're working together with each other, we can really make a positive impact. But I would say let's close maybe this round and let's continue the discussion. And please, if you have your ideas, what you're working also in the studio, submit it to the municipalities and say this is my feedback for the urban plan. I think it's interesting. Send it. What is the deadline for the submission? It's mid of May. Okay, we will do something. Send something. Not final, but we will do our draft. Submit one. One. Draft. Like a synthesis. Synthesis. One request to extend the deadline. Okay. Like as two students, our faculty. Always ask. Extend the deadline. Extend the deadline, gave a new one, and two maybe more in September. So you know what, actually, there is one artist, Misha Kumal, that is 2 years speaking about the project that he wants to build in Sarajevo, Budapest, maybe Bucharest, or Warsaw, I don't know. But he wanted this Western Balkan region and Eastern Bloc. And he's a well-known German artist, and through Goethe Institute he came also approached Arsevi. And he wants also to do the installation in that space, Arsevi space. And it's interesting, it's like, we will include you also for that, but it will be probably in August, because we discussed the dates when it would be suitable to have installations, because we wanted to have a big visibility. And during the film festival, the visibility or the visitors are many in the city. And the installation would be if the walls could tell, and he will do like 3 walls, and we'll leave it like that, 3 white walls on the space, and leave it like that to see what the people will do with the walls. And we will also, with that installation, somehow inaugurate the construction of the future Arsevi Museum, because just yesterday we finished the first step of selecting the company that will construct the museum, and we hope that until then we will announce the construction company and maybe already start something, so we can maybe do what we can do with our Sparkasse project also. And we discussed the dates, and then the Goethe Institute said we have the collective holiday like June, middle of June and July. So, can we postpone it afterwards? So we said, okay, but we have also, people are not working like in the summer or having collective holidays, so that's why we will postpone it for September. You can ask, can we postpone? I mean, this is, I'm serious. Of course. We should extend the deadlines. Can we? Produžimo rokove za javnu raspravu.
za sugestije, za ove primjer, odnosno prijedloge. Pa evo. 3 mjeseca, 6 mjeseci. Grad Rijeka je 3 godine produžio. Uzelac je bio. Je što se meni tiči, možete mi meni... Ne, za septembar. Za mene bolje. Za mene bolje, ne moram živjeti vidjeti. Malo je vremena, razumiješ, ne možeš ti dati za ovako ozbiljne stvari 15 dana, mislim, vidi, sad to nije zavisilo od nas, to je ipak vlada, oni su stavili mjesec pa 2, pa i mi smo sami produžili, mislim, na našoj inicijativi je produženo još mjesec dana, ali nije sporno, evo ne znam, mi ne bježimo od toga, stvarno, ne žurimo. A generalno govorim, jer Skupština je samim tim što je usvojila, ona je usvojila i dinamiku kompletnu, pa i javne tribine, javnog uvida, javni rasprav, odnosno javnog uvida. Ali onda su nama dali nešto što su oni trebali organizovati, a to je tribine i rasprave, pa smo izgubili 20 dana, a sami ti su onda i građani izgubili 20 dana, pa smo mi sve prolongirali za mjesec dana. I nije problem za nas, jer i opštine, što se nas tiče, mi nemamo problem. Ali mi nemamo direktno utjecaja na to koliko će to kod navodno trajati. Jedino što mi moramo napraviti neki presjek početi raditi. Moramo početi raditi. Znači, kada je po tom sada novom produženom roku? 15. maj. Ali evo nije problem da je 1. juni, a mi moramo početi sada kad nam dođu sve primjedbe od opštine će sve obraditi, kad dođu mi moramo početi to obrađivati, raditi. Primjedbe se šalju opštinama, jel? A primjedbe suštinski idu prema opštinama, a opštine onda direktno šalju nam. Znači mi moramo, jel sveta u kojoj opštini pošli? Vi možete i nama, ali bolje je da ide preko opštine zbog procedure, eto da ne kažem. U kojoj opštini mi sad podnosimo opštini, jer je ovo granica između Novog Sarajeva i centra? I navodimo, pošaljite. Možda se jedni složi, jedni ne složi, pa nije bitno. Pošalji. Sad sam pričala s Lukom, sad eno ga Buda. Buda je znak, dobar, trajnice. Što Buda u nas? Ja Buda prošla. Jasno. Ja u redu. Okay. Thank you very much.